لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palambunganting kami, yan, video-videohan nila. Damikian yung mga sila, yan, social media. Tukbal na mo, ka sila sa muruntan yung katantan, waktu ini. Kita, yari na yung guru mulia, amin, birkatu patumtum, waktu ini, insyaAllah ta'ala. Hindi na ako magparuhay. Itukbal ko na siya katutan yung wairun marwayang dengkan kakabdin Nasir Abdurrahman wal yatafadal siya dato mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamamaasan sing kamu kabiyaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadyan maun pahadarat sing kamu harin din nasadya inabutan sin suara ini. Ada puning ganap pangadyan ni atud na mo maun kaniyo. Tugpat pa sim pangadyan limabay. Amin masi-masikitan niyo pangadyan bunga sim pag-iman.
ayat Suratul Furqan, sifat si mga sila bariman usog, iwan bariman babae, kanungnungan sila, iwan karidaan sila sinallahu ta'ala, da hindi dunya, awla-awla na hadlaw akhirat. Mga anak po, hikaunum sifat nila, pangilahan, kasipat nila ini, ialasahan sila sintuhan di dunya. Mga kakasih sinallahu ta'ala, magkagunahan kita niula sa sintuhan. Bang kita niyo magkagunahan la sa sinta upataong, labi impaggunatan niyo sinla sa sintuhan kato taniyo. Dahil nga mga sifat nila ganap, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا يَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Hangkan sila kialasahan sintuhan, inbunga sinla sa sintuhan kanila, malasa sila, hakabuhi nila iwan nakamatay nila. Liasa nila maning kabuhi nila iwan kamatay nila. Labin lasa nila haraakan sinallahu ta'ala kanila. Lima saman sila haraakan kanila sinallahu ta'ala, malasa sila pagkahinila. Uno yan yung sifat nila yan. Tiunggal nila in pagtuhan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala sila nagsakuto patuhan. Wala sila nagsirik patuhan. Yuwahidun Allah. Tiunggal nila in pagtuhan patunggal Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan tunggal sa bunal-bunal. Mga anak po, magkaunahan kita ni Wamasa na to ini. Sin sifat bihad turagbus, maita, tiunggal nila manim pagtuhan, Allahu subhanahu wa ta'ala, nagihlas sila. Bangsa dyan nagihlas si mga muslimin na dunya ini, sila na yung masanyang. Nagihlas man sila, Allahu subhanahu wa ta'ala, yakin, gawgot sila makadakabayaan sintuhan. Di nila agarunin pikilan nila. Di nila agarunin napsu nila. Di nila agarunin syahwat nila sa gawa. Pataalukon nila kaari pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan. Sinsifat nila, la yaduuna ma'allahi ilahan akhar. Tiunggal nila in pagtuhan, tiunggal nila in pagtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, in pamung, singkatan kanabihan, paummat nila, malakum min ilahin ghayru. Kaya kahakad nila, in nagpapanjari kanila, in nagpapanjari sindumi wanadlaw, in nagpapanjari silangit iwan lupa, Allahu ta'ala. Na parman sin Allahu ta'ala kanila, piyaway ta sintuhan na kanabihan, awla-awla ay napusan nabi, malakum. Uno'y natali niyo. Sin nagsuara na kamo, in nagpapanjari sin langit iwan lupa, Tuhan. Ma lakum min ilahin ghairullah.
may ta kamo magtag-ipon dugay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulang sa rundoon yung beta nila. Dahil nga sabab yan mga anak po. Imbar iman, di niya sulangon. Di niya sulangon, impiyag kahakaran niya patuhan. Dahil nga sabab yan, kaulungan siya sintuhan. Mga anak po, balikan na to, magkakunahan kita ni ulong sintao. Bang kita niyo magkakunahan ulong sintao, impuunan sinulong yan, ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. At mga tuhanin sipat nila, la ya'buduna ma'allahi ilahan akhar. Way sila nagtuhan, way sila nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, nang hinunggali, inatay nila, inakal nila, impito ang gautabaran nila, pamahasot si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, amo yaning kulang kamo sa masanatun. Yadto mga tuwaning sipat, pangilahan kanila. In sumunod, wala yaktulunan nafsallati harramallahu illa bilhaq. Pangilahan kanila, insipat nila, liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala yung magpatay tao. Di sila mamatay tao, di sila mamuno tao. Mga anak po, impatay, hawla si mga muslimin. Patayon simbukon mga muslimin. Nangita-ngita sadya yung mga muslim, matay manghud nila, biya magbasketball. Way na ulong. Tanyo mga tuwan. Wala yaktulunan nafsallati harramallahu illa bilhaq. Di sila mamatay tao. Bukun piya panjariin tao, patayon nin tao. Di sila mamuno tao. May tahiyaram sinallahu ta'ala yung pagbuno, yung pagpatay tao. Illa bisababil haq. Malaingkan aun sabab niya. Misan pa aun sabab niya, suway magad biidnillah. Akapatut kabayaan sintuhan. Bang wayroon da permit day nga Tuhan di manjarin tao mamatay tao. Malaingkan bang aun sabab niya, sabab kabayaan sintuan kasabunalan. Uno yan tuan yung sabab yan. Isa kaisa. Kal kisa. Inamuno suway siya kisa sun. Bunuon day sab siya, patayon da siya. Kagawa, suway baan tangan sinsara, ingatun na muna. Inamuno kisa sun siya. At tinema na sing kisas, bunuon day sab siya. Kagawa, aun sabab niya, ikarwa, suway aun panugot sinsara. Biiznillah, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bukon magbuno magtuo. Ikarwa, ajina ba'dal ihsan. Biyasin tao tagapaghula, usog tagapaghula, nagjina siya. In siya yan, subay siya bunuon, patayon. Impagpatay ka niya, panugot sinsara. Rajamun. Dali da usog, iban babae. Yadto tiugot sinun. Ini katu, ar-riddatu anil Islam.
nagmurtad, dahil nga agama. Inyadto, bantangan siya sinukuman. Bukon siya patayon magtuoy. Parahan siya atulan, parahan siya sara. Bang siya rin namakad sinatulan, di namakad sin sara, na inukuman kaniya, intuyad to, bisababil haq, hasabab yaw na ingkasabunalan. Number 1, kisas. Number 2, usog ibang babae tagapaghula, nagzina. Ini katu ar-riddatu anil Islam biiznillah hapanugot sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala aung kapatut. Bunuh. Waliyadu billah. In sumunod wala yajnun. Impangilahan kanila di magjijina. Saan yung mga to? Parman sinallahu ta'ala hayat dugain wala takrabu jina. Ay kamu sumuuk paparakala jina. Ay kamu sumuuk pamangdahi pa jina. Uy, may tao maghinanghan, hoon. Hinang si mga sila, di makadakabayaan sintuha. Kaya na sinamasa na to ini, hinang sin Yahudi wan Nasara. Parman sin Allah Ta'ala, mumusa niyo. Imbaran niyo. Ingkaarin niyo magmumus, ay sadya kamu sumuk paparakala dina. Ay sadya kamu sumuuk pasabab mangdahi pa dina. Number 1, ay kaumatod. Nainta, sabab aung beta sin Nabi hadis. Al-aynani tajniyan. Dahil nga ito ang mga sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam, mumusa imbaran mo, pamangdahi, paparakala din na, ay kaumatod. May taon pag-aturon, yan magpaato din mga kuwan. Yan magpaato din mga tao mangi. Na, magjinain atod, kunin at umatod mata, magjinain mata, kaya din yung ginasim mata, magatod. Magjinain pangdungog, kaya din yung pagjina. Dumungog, simparakala, jina. Magjinain siki, kaya din yung kapag gina, madto, manaw. Magjinain lima, kaya din yung kari. Umulin, sumapu. Yabot yadto sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Insipat nila iniri, di da umatod, di da rumungog, di da manaumadto, di da misan umulin. May ta sabab yadto mangdahi paparakala jina. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajni hina yajni wa huwa mu'min. Di makapagjinain usog. Di mangjinain usog. Di mangjinain babae. Bangyaunin iman sa bunal kaniya. Kamalul iman. Di makapagjinain usog yan. Di mangjinain usog yan. Di mangjinain babae yan. Hapangatod, hapangdungog, haswara, hapagulin, hapagpanaw, hakatan, pakaradyaan mangdahi madto. Di. Bangyaon kanyain iman sa bunal. La yajnihi na yajni wa huwa mu'min. Sabda yadto sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Na, bang mangina yung pag-iman niya, bang malamman na,
Bukon na makusog yung pag-iman niya, malaman na. Bukon na jukop yung pag-iman niya, mangin yung pag-iman niya, hinangon na yad tuwing kataan sabab mangdahi paparakala dyan. Tanyo mga anak ka po. Inusaha sin Yahudi wan Nasara, amo na yan. Dahil nga sabab yan, laan Allah, piyagmulkaan sila sin Allahu Ta'ala. Dahil nga sabab yan, patangkisun kita niyo sin Allahu Ta'ala kanila. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, ay tuod ka mo simingod kanila yan. La tashabbahu bil Yahuda wan Nasara. Ay kamu simingod. Haununo pakaradyaan. Wairoon singuran niyo marayaw ha Yahudi, iban Nasara. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bangkatumtuman da si Manu siya imparmansin tuhan na Suratul Fatiha. Sa kahawa niya magsambahayang pardiwan sunat, katumtuman niya impyag mumulkaan, patumtuman niya inlalaknat, katumtuman niya hindi karuwalan sin Allahu Ta'ala. La tashabbahu bil Yahud. Walang Nasara. Ay kamu simingo da Yahudi iban Nasara. Na, mga tuhan, tiunggal nila yung pagtagipon patuhan. Di sila mamatay tao. Iwan di sila magjina. May tayad to. Wa may yap'al zalika yalqa asama. Inna sabbut tuyad to. Magsakuto patuhan. Mamatay tao. Asyirku wal katlu wal jina min akbaril kabair. Daing ha mga sa lagu-lagu. Dosa. Akbaril jaraim wa akbaha. Sangi dosa. Ingkatan dosa mangi. Sa into nag-akadini. Pagsakutupatuhan. Pagbuno. Iwan pagzina, sangi dosa. Asyaddu anwa'il uqubah fid dunya wal akhirah. Sa kusog-kusog, sa lagu-lagu, siksa, yari pa dunya, into na sabot. Mga anak ka po, amod tim pangilahan na barhiman, usugi bambara ibalikan taniyo, nang hinunggali sila patuhan, maulong sila pagkahinila, di sila magjijina wal iyadu billah. Kaya nga sabab yan, kakaiwanan ayat, Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la takrabud jina. Ay kamutud sumuk pamangdahi, sabab paparakala jina, pag-atud, pagdungog, pag-isturi. Naita, innahu kana pahisyatan wa sa'a sabila. Bangyan hinang si Manu siya, usog na kababae na ka, ihun na sintuhaning karayawan na kabuhi niya. Si kaisa, iig sintuhaning barakat umul niya. Si karua, iig sinallahu ta'ala barakat hakkal niya. Si katu, iig sinallahu ta'ala barakat haununu ni'matirihil kanya sinallahu ta'ala way barakat. Bangway na uning ganti niya. Yung ganti niya. Bala iban mulka. Waliyadu billah. Biya na si Yahudi. Pagbantog nila na in mangi.
Bialiskat nila. Sabab sin panay kuri nila hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, parman sin Allah ta'ala, wa man yaf'al zalik, hisyusin tauhiminang sinasabot tuyad to, dagpakan na siya, ibanim paghulaan niya, tangi hulaan haadlaw susungo. Uno pa imbiyata sin Allah ta'ala, yudha'af lahul ajab. Lipatun. Ganapan pa sin Allah ta'ala insiksa sintuyan. Muhanan hakiran zalila. Intu nasabot ini ummahatul kabair. Ina singkatan dosa. Mana sin ina mag-anak. Ano yung mga tuhan? Impagsirik, impagbuno, impaggina, ummahatil kabair. Ina singkatan dosa. Dosa uno. Dosa malaggo. Dahil nga sababian mga anak po. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinambok sahabat. Qultu ya Rasulullah, ayyul janbi a'zam indallah. Mga subo ako kayo. Uno indusa malaggo hadarat sintuhan. Uno indusa malaggo patuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi nidda. Sa laggo-laggo dosa, patuhan, amo na yung tao magsirik, magsakuto patuhan. Kaya kahagad niya untuhan sakali, magsirik, magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, wiasim masanatuin. Saan yan mga tuhan? Na, uno pa indo sa malaggo. Antat tulawaladaka khasiyatan an yut'ima ma'ak, an yat'ama ma'ak. Dahil nga mga rasok do sa rakula, bunuon sintawin anak niya. Patayon sintawin anak niya, ininijima tuwama sa sinarab jahiliya. Patayon nila, inanak nila, mabuka mamiskin. Sabab tiyo-tiyo yung pagkaon, mahal kayong bukas, mahal kayong katantan, napatayo ninong. Nakalamod harusa sa laggo-laggo mga tuan. Uno pa yan tuan, amo na yung parakala dina. Parakala dina sa laggo-laggo dosa. Dahil nga sabab yan, parman sin Allah ta'ala, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Tangi-ngihin ang diya dunya, naita, labi sila ring hayop. Inhayop, ang pahayop, tumapok, bang magmitin usog niya ibang babae niya, tumapok. Kaputi ka si Manu siya, masa natuin. Bangya ni Manu siya, di maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal'an'am. Mawiya sila hayop. Balhum adal. Labi pa rin hayop. Waliyadu billah. Dahil nga sabihan mga anak po. Maun kita niyo pa mga sipatin. Nang hinunggali sila patuhan di magsirik. Nagkasila sa silari sila mabaya siniluhala. Ivan,
ingkatan sabab mangdahi paparakala jina liayuan nila. Biya na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru rajul ila auratir rajul. Di manjarin usog umatud pa aurat sinusog pagkahiniya. Damik yan yung babae, di manjari mag-atud. Di Yahudi wan Nasara, bukunhat mag-atud, magtanding. Kaya patta nila, di-display nila. Sabab, wal-ihadu billah, business nila sa lagu-lagu, mauntong. Akalo na lisuhot. Way pagkaon nila halal, haram kata. Dahil nasababian, piyagmulkaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak po, imbar iman usog, balikan na to, tiyang kisan nila yadto into. Piyarayaw nila yung pag-ibadat nila. Piyarayaw nila yung pagkasilasan nila. Piyarayaw nila yung pag-ayad nila, habaran nila. Dahil nga sababian, habuk masa kiublaan ng mga sahabat hanabi. Pasalan aun habuk kabtangan. Bialikan sinjunjungan nakatu bialikan inabuk kabtangan. Nainu-inu yung mga sahabat. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halakal mutanatti'un. Nakatu bialikan. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Hindi sila yan, hindi ta sinabi na katu, nagkangi-ngi sila ini. Nagkangi-ngi sila. Hindi sila yan. Al-mujawijun al-hudud. Aming mga sila nang liulakad sing kabayaan sin Tuhan. Biutangan sila at tulandi nila akaroon. Nang liulakad sila itikad. Nang liulakad sila kabtangan. Nang liulakad sila hinang. Betaan sila sintuhan iniin pasurun niyo paatay niyo. Betaan sila sintuhan inin hipaglapal niyo. Betaan sila sintuhan piaraha kanabihan ini inamalan niyo. Di mabaya. Iniagad nila, pikilan nila. Iniagad nila, napso nila. Iniagad nila, syahwat nila. Tuan-tuan. Ipag-inu-inu na to hamasa na to ini. Sadi tuan mag-inu-inu tao, ini pag-inu-inu sintaw, may tayo nilong na mataw din kanilang kakutiyo-tiyo. Hisyusin kumuyag tutupungan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na yung tao kalasahan sintuhan. Magkagunahan kita nula sa sintuhan. Mga anak ka po. Ibadatul kulub. Magkagunahan natay na to mag-ibadat, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila nag-ibada tinatayan patuhan, mahal ka kanin waktu. Ikaruha, apabila nag-ibada tinatayan timaalok siya pakabayaan sintuhan, mahal ka kanyang kabayaan sintuhan, way halga niya kabayaan niya. Unin natin niya, di niya karunin napso niya. Di niya karunin syahwat niya. Di niya karunin pikilan niya. Bang niya yaga din tao into yad turi niya karunin kabayaan sintuhan. Si pugun siya sin pikilan niya. Si pugun siya sin napso niya. Si pugun siya sin syahwat niya. Sakawa bang niya piatalok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faulaika humul muflihun. Siyusin tao yayaran niya. Inaurat niya.
Hisiusin tao, iayaran niya yung ginawawaran niya. Hisiusin tao, iayaran niya yung pag-ibadat niya. Paulaika humul warisun. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Iayaran niya aurat niya. Di niya hikad to pabukon suko. Di niya hibutang pabukon bubutangan. Siya hibutang niya tagsuko, hibutang niya butangan. Bang niya iara din yadto, labin ayad sintuhan kaniya. Labin lasa sintuhan kaniya, naita iarad niya ing kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan na to. Kaya sinabi, magkangingi mga tauri makada kabayaan sintuhan. Inatay nila itong bukon puti. Inswara nila itong bukon puti. Inamal nila itong bukon puti. Mga anak ka po, ing kabayaan sin syaitan. Bimukhalafati amrillah. Dahon kita niyo sumulang para akan sintuhan biya sing kasulang niya. Kauhaan tagupat ka dyan. In bari iman uso, giwan bari iman babae. Di niya makawa. Maita. Inna ibadi. Paman sinallahu ta'ala. Matan nagtatagipon ka ako. Di mo yan kapamarintahan. Di mo yan mapaaka din akal nila. Di mo yan mapaaka din pikilan nila. Di mo yan mapaaka din napso nila. Maita. Ti mataaluk kauhan tagupat ka dyan pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala ti maaluk palingkat sindunya. Maita. Iaagad nila yung baita sintuhan. Iaagad nila inuno. Maita pa. Bang di na magad sing kabayaan sintuhan, di na magad sing pangindo sin nabi, way na sandayaw. Indayaw. At tamassuk bil Qur'ani was sunnah. Indayaw hakabuhi. Indayaw rahun pakamatay nga kabuhi. Amunain pamahugbog hakitab sintuhan iwan hasunnat sin nabi i'tikadan kaulan wa amala. Pamahugbog haitikad, pamahugbog haswara, iwan pamahugbog haamal. Na mga anak po, bang mayan kita niyo, yan ugharaan sinallahu ta'ala, biya sim pamahugbog. Sintao Makkah, iwan sintao Madina, na para nila yung panghindu, dahil haruhawla yan, pakatilingkal sin dunya. Bangyad tuurulon sin ummat ini. Amin ummat haulihan ini. Amin ummat biyata sin nabi, sarayaw-rayaw ummat. Ba't urulon nila yaddo? Khairun nas, sarayaw-rayaw manusia. Amuna intau Makkah hamasasin nabi. Amuna intau Madinah hamasasin nabi. Amuna intau Makkah hamasasin sahabat. Amuna intau Madinah hamasasin sahabat. Sambil maripa ini bang nila akaruning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga anak po. Tub-tub na rin ito. Tatap kita niyo magsadya. Tatap kita niyo magmumus. Mumusun na to inyawa na to. Mumusun na to injasad na to pagmumus kabayaan sintuhan. Ayaw na to mumusun na pagmumus. Biya simpit na sin Yahudi van Nasara. Sakawa mumusun na to. Biya simpagmumus sin Nabi. Kaya baita niya tao Makkah. Kaya baita niya tao Madina. Sambil limatag pakatan dunya. Sambil baita niya khairun nas. Sarayaw-rayaw manusia. Amunay masa niya.
amunay masa sin sahabat, amunay masa sin tabiin, mayta, sabab in pamaugbog nila, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tubtob na rinto, salamduan na mo, ang mga anak ka po at tiranan, uuhon na to, injasyad na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Uuhon na to, impito ang gautabaran na to. Pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala, haupo din waktu na to, in signal weta sin Tuhan, aun na, magtakad dakuman kita niyo sindakula, in alamat siwi-siwi, in kamatauran, limahil na. Naringat sabab yan, bangkitan niyo, maganda sing kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in makaraos magpasan niyang katutaniwa dunya iwan hadlaw akhirat tunggal da imahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdi nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.